tiny bit to the left. Same angle. 40 angle. Yes, ready. Fire. Mitsubishi, this is Kenobi for the 14 mic. At 50. Ketegangan antara pasukan Vladimir Putin melawan pasukan Volodymyr Zelensky hingga saat ini belum mereda. Alih-alih mereda, pertempuran di antara kedua kubu bekas Uni Soviet tersebut masih berlangsung panas. Tak henti-hentinya kubu Rusia dan Ukraina saling mengirimkan serangan balasan untuk mengeliminir musuh di medan pertempuran. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Minggu 10 Maret 2024. Dalam rekaman menampilkan 3 prajurit yang sedang memantau dan mengirimkan serangan ke arah udara dari dalam lubang persembunyian. Keterangan unggahan menyebutkan nyatanya masih ada tentara bayaran dari Amerika yang masih hidup di suatu tempat di Donbas. Sejak video ini beredar, beragam respon dikirimkan warganet. Kali, get more outside. Good. There. Fire. Roger. Kenobi said you're pretty close. Fire. Get back into the tree line. Good. Then 230. Just a bit to the left. Just tiny bit to the left. Same angle. 40 angle. 40 angle. Yes, ready. Fire. Mitsubishi, this is Kenobi for the 14 mic. At 50 meters distance. 50 meters distance. All right. Well, that's not enough. I need to know 50 meters where. All right, keep shooting. Same spot, just 50 meters. Kenobi, this is Ice Nut. Ice cream machine ready to fire. All right. At 424. Over. Same position. One more shot. Ice cream, блядь. Iceman. Shoot. Stand by Good. present. Take cover. Stand by present. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.